Kulukudukalatha sengikhona sengiphakathi yona channel yakhe hamba phambili ngezo mina ngomveza ngintuthu wakho malobathi ilasbo namagumede mhlawumbe ukuthi usemusha like hanzo phinde ngicela enze sure ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu isingene nawo simomoza lapha impi kaNgelo V kanjalo lapha noDlubheke umfoka khuzayo kuza ngemuva nje kwengoma ke yakhipha uNgelo V lapha edalapha insizwa uDlubheke lapha kune clip akayifakile lapha ekhombisa ukuthi lento yaqala uDlubheke lapha xeka ikhuphuka zenezakho lapha kumcimbi owuhlela uNgelo V lapha kusimomoza usevele waphawula ngokuthi lapha kungani uDlubheke mangabe edala jonge ngoma yena bese ezothuka inhlamba kodwa la ukuthi mhlambe engilokhu ngiphawula kakhulu awuvele ubambe naye clip siphinde futhi hlangane kuvideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo ngakhohlwa ukusubscribe nokulike nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu wena mfana kazana kababshobeni usimomoza lo engathi uNgelo V maqhunsule ngengoma bese wona umbiza ngomsunkane nasisebenzi kanjalo la boy wena nemeda yenyamazane imeda yenyamazane asithukani ngenhlamba zomala asisebenzi kanjalo boy ungasidakela thina wena nesihlama